Tubahaye ikaze nanone mu makuru ari kuvugwa mu myidagaduro. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry. Ikaze. Umuhanzi Uworizagwira Florien wamamaye mu muziki nka Yamano yerekeje mu Bubiligi ari kumwe n'umukunzi we, nubwo byinshi ku byabajyanyeyo byo bitaramenyekana. Amakuru ava mu bantu ba hafi bakorana n'uyu muhanzi nuko yagiye mu bikorwa bijyanye no kuganira n'abantu batandukanye, barimo abagiye bamutumira mu bitaramo bitandukanye. Uwatangaje aya makuru yagize ati yagiye mu Bubiligi, hari gahunda yari afiteyo zijyanye n'umuziki zirimo no kuganira n'abari bamaze igihe bamutumira mu bitaramo binyuranye. Mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri Ukuboza 2025 nibwo Yamano yasakaje abamukurikira amafoto n'amashusho ari mu rugendo yerekeza mu Bubiligi, ndetse anasohora ifoto ahagaze iruhande rw'inyubako ya Sky Tower iri mu mujyi witwa Ostend. Ku rundi ruhande, Yamano yerekeje mu Bubiligi mu gihe kuwa 4 Ukuboza 2025 aribwo hateganyijwe urubanza ubushinjacyaha bwarezemo abakekwaho gusakaza amashusho ye ari gutera akabariro n'umukunzi we. Uretse aba bari mu rukiko, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry yavuze ko iperereza rigikomeje ku buryo buri wese wagize uruhare mu isakazwa ry'aya mashusho abikurikiranwaho. Uretse kandi abakekwaho gusakaza aya mashusho, Dr Murangira Thierry yanavuze ko iperereza rigikomeje kuri Yamano n'umukunzi we, ku buryo mu gihe byagaragara ko hari uruhare babifitemo nabo bakurikiranwa. Kuba Yamano yerekeje mu Bubiligi nubwo hataramenyekana impamvu nyamukuru yatumye ajyayo, hari abari kuvuga ko ashobora kuba yahunze iperereza, abandi bakavuga ko ari uguhunga abantu bamaze iminsi bamuvugaho byinshi. Hari n'abandi kandi bavuga ko ari ikimenyetso cyo gusebera muri sosiyete cyangwa se gusebera mu gihugu cyamubyaye, bityo agahitamo kugihunga. Wowe se ibura bivugaho iki? Reka tube ducumbikiye aha. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry. Mukomeze mugiriwe byiza kandi mwibuka gukanda subscribe. Hasta la vista.